Kami dari Novis FTTM mengucapkan selamat pesta pelindung Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan karya pelayanan semakin maju. Horas Pace, Yahobu. Yogu kita Ibu, Horas Menjo juga. Saya Saudara Rentus Lebaho dari Kustodi Sibulga mengucapkan selamat pesta pelindung untuk Persaudaraan Kustodi Jenderal Nias. Semoga dengan pesta ini semakin bersemangat dalam pelayanan. Selamat pesta. Kami para suster Taris Kampusines mengucapkan selamat pesta Santo Felix Cantalice, pelindung kustodi Kepulauan Nias. Semoga para saudara tetap semangat, menjadi rahmat, berkat, bahagia, setia, gembira, menjadi saudara bagi semua. Pace Bini, saya Saudara Robert Eko Eri Wibowo, OHM Konventual, mengucapkan selamat pesta pelindung kustodi OHM Kapusin Nias. Semoga para saudara tetap diberkati Tuhan dan tugas dan pelayanannya Kresat et Gloria bertumbuh dan berkembang. Pace Ebini. Pace Ebini, saya Saudara Cok Botung Hadunganan Manurung dari Kapusin Provinsi Medan mengucapkan selamat pesta pelindung kepada saudara Kapusin Kustodi Nias. Semoga semakin berkembang dan semakin jaya dan juga semakin melayani dalam setiap bidang pelayanan yang ada serta memberikan kesaksian menurut karisma Kapusin. Salam pesta. Yahobu Pace Ebene Maha Andre no luo semuso tede hendra talifusuda Kapusin bagi sagere ulidana mendua mana ya ira sifau baha ba Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias hadang bermaha ande tatero tededa semusa nihani amuni baha ba gereja Katolik heda sotoi Santo Felix Moroi bahkan Talice Santo Felix Andre no si ofuna si baito bali santo baha ba Ordo Kapusin bairo dae ya ia gitu bali pelindung Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Santo Felix Samusa tumbuh ia felewalu bawa silima 1000 alimangotu afele 5 baka baji sambua ngambate bakan Talice dane Italia. Ngambate Andre no sambua ngambate sinomana bahewa ai simana le tebua ira baba mati baka Yesu Keriso. Menofilan rua fahen refinia nemu ia mohalewe kheniha to bali gubalo baso halewe balaza hewa ai ebua halewe nia eroma bahiza ihenaga ginetenia ilau mengandre khizoaya berasisehi gamuata Felix Andre la omasi ia hendra satuania bahege niha samee halewe khenia bandrevi 1000 alimangotu af fabulu atelu Felix Andre yaitu si babe amai Indonesia tobali semesa bruder Kapusin le ara aifadae bandrevi 1000 alimangotu af fabulu afitu
La fabua ia, la be ia baroma. Babiara dae, la bali ia to bali samusa questor. Ya ia dae bruder sangandre-ngandre buala abu waaha kededeniha siso baroma. Leti fabua ia more bahaluania andre irugi ufabulu fahe wa ara. Mo ia ifasui Roma sembua karu bagalisinia le hadai mbatagahe ionrasi jisembu-sembua nomo itokom babandruhe babangandre faaha kedede. Fefu niha Roma nola ila bruder Felix Andre. Oma sisi ai niha fahuwu khenia berba asehi gemuata bruder Felix meroi niha sile sikola irugi niha sefunu wa atua-tua simane Santo Filipus Neri Basanto Carolus Borromeus sidarua niha Andre nu niha ni amonie baka bagareja Katolik kheda bahiza sogai niha silete bokai dede bavane mae namada Andre hani hamane ni falukai si bruder Andre i Andre hovu-hovu moreh ke soaya hesehi bahe sambesehi ni faluan ran niha Andre le aifa moreh bambevenia mangumae Deo gratias elohania sahagele ke soaya bervehedenia dae Andre walakoni khenia bruder Deo gratias nafaluka ia zofurke ia funage iwae Deo gratias aifadae lalau mangandre baso ira dania baba ahli dede berenode niha Andre meje oya nasa zahli dede ni falua bruder Felix bagotalua niha Roma Andre la tetuna si ai abula balo-baloi ve asunia banomora zamusana hewa ai no irugi wa atuania le ibato moi mangandre buala baniha avena ibato sae meno iroi gulidana mangabuli ia kezoaya felewalu bawasilima 1500 awalunga fulu afitu banrefi fitunga fulu arua fahe berwa asehi wa ori bruder Felix abu ngavalu zahuli dede ni faluania bagi nete wa aurinia banrefi 1000 a25 namada Paus Urbanus Siwalu ibalia bruderda Andre tobali samusa beato eluhania niha ni fahovue aifadae banrefi 1000 afitungautu afelenrua namada Paus Clemens Sisiwa ifezawa yawambosi bruder Andre tobali samusa santo elohania niha ni amonie Santo Felix more bakantalice ya ia Andre si ofuna zitobali santo baka baordo kapusin data Andre sohagele kolobalami bermeno ya molage keda samusanya ni amonie ya ia Santo Felix more bakantalice baka bawa omusodede maku aine data duma-duma jino ibe keda Santo Felix Andre babolo lahi zo aya ya ita Yesu Kristo menrua mana rata difuseda ya ira jifau baka baordo kapusin kustodi general Kepulauan Nias ya hubu pace bene Kami dari postulan FJDM mengucapkan selamat pesta pelindung Ordo Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Semoga semangat dalam karya pelayanannya. Saudara Silvester Egi Marianto dari Kapusin Provinsi Pontianak mengucapkan selamat pesta pelindung Kustodia Kapusin Nias. Semoga hidup persaudaraan ini dipenuhi sukacita Injil. Pace bene, Yahobu.
Perkenalkan, saya Suster Maria Kalista FCH. Saya Suster Maria Alfonsin FCH. Kami, Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas, mengucapkan Selamat Pesta Santo Peri Katalis, pelindung para saudara Kapusin Kepulauan Nias. Semoga semakin setia, semangat, bertekun, dan berkembang seturut teladan Bapak kita Santo Fransiskus Assisi. Terima kasih. Saya Frater Martin Barubu CMM mengucapkan Selamat Pesta Santo Belis Cantalince, pelindung Kustodia Kapusin Nias. Semoga Kustodia Kapusin Nias semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi gereja dan masyarakat.